Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kubleye pi baro kini kilong ki kubor baminta gasngi. Uba Preston Tensong usimbut Menteri Kongsan ke Jila Meghalaya, ulaya thu bagi nongrep hajila Meghalaya kalakiu bha, habaya day baka jingnang jing start jengki kun nongrep, kabalong ke literacy rate, lapoi prapo present. Uba Preston Tensong kum ukongsan ke sngi kerpang jengki nongrep ke Jila, ka Meghalaya Farmers Days, ya kabala pelong ha State Convention Center, ya kabashim benta de kinong yalam nongrep na ki district habaro ke Jila. Uba Preston Tensong uya thuk ke sarkar MDA balam khmat da ke NPP kadai ke sarkar jong unong rep ya kabala ai jing ya trailang bar ki nong rep ringkat ke Hills Farmers Unions. Ka sarkar jelaling baki tunat bapher ke jubtha bar ai hukum ya ki nong trai kam baki day ban net ban yuk jat shakish nong ki thau ban yo jing mentoy ki pa nong rep pensko uba Preston Tensong. Kinong rep ki ban shim kabu ya ka jingkhot ka sarkar om day ban shukran ben ya ubriu bat pensngo tenat ban pej haki YouTube da ka ba ben bakho ya ka sarkar ya ki bale bha omdan ba pej omdan ba aiman sim ya thu uba Preston Tensong. Ka sarkar ka plilat ban shim ram na ka benta ki paj ba ka jilla henry bun ki bating na on yo kum kani ka sarkar minta ka baterwa ban airam ka sut kan siu ka sarkar pensngo uba Preston Tensong. Namar kata ke sarkar MDA ka kentiu ka kamrem badai ka kampinmi pin imjakpo yathu ba Preston Tensong. Ngaru si kentin Argentin ka bangakwa ban ya share lang hakan ka por bat pi kum ki paranong rep. Kendiat ngakwa ban ya thu epi ngaru ngalong kum nei ko mangalong dei namar ka rep. Pim dei ban skuk thu bakla yo pi ong bo ba Preston wan hier nang te na beneng. Don kam syu ban rep ban riang rengan ya thu ya pi. Imei ipa jongang ya sa hawaken ya sa harangan ya im dak repso ngi im daka rep shriu ka repan bat kumju usun sar nang ta mendei tangata akan mau poring dang late school imei ipa jongi ijuris niang ban ngakan mau swa Christmas ki judi yunus niang arteli bat hakatu por ngi sajo khat arah jar tengkah kat arah hajat engka ban puli hasor silong la pahu palat yang ginok kendong rengkat bat ka bai wayeng de ken ma pi kata ka de kejing im jongi kajing im jonga na kata ka daw ngakwa ban ong ya pi kani ka juk ka bastat mdei syu kum hit ki por jongi ba ngeni keren ya kita ki inspektor jong ka agriculture leni ka horticulture ngim jutip watang ka office blok ru ngim tip kata ka juk ka bamanswa nrei menta komalaong i minister jong ka agriculture ki officer ki wan yuk jat hakisnong ki baper bat ngi na kaliang ka sarkar ngila keren syai ngila aikin suction jiki officers ki department baper kamut ban ong tang ya agriculture lej ban yuk jat hagis nong ki baper ka jela ka jongi ya slok ya keren ai jingmut kumno bangin kentiu ya kayo kakot hapok ka jela megla jongi porokwe de kamtam hakabidei bat ka rep karyang ngidon ki officers hapo ki block level bat ya kiru ngi agin suction bakin long ki belong aktif ban trei na kamenta kajing mentoy jong kinong rep ki jongi tengam batai syu ya kitu ki inisiatif ki skim ki ba i minister bedon burom mila batai ngangakwa ban syu ajing mut tangkat ni na kaliang jong pi kenong rep ngau bah ban sim kabu ya kane kalat sim bakane ketika kabuk siar ya kini ki inisiatif ki bangi ke sarkar ni sim baleng ngali ong ta namar bateng teng ke jinglong briu ke jongi kolong andala syetja kwa ru unong penkhat andala penkhat kwa ru bandon bepentian lem kata ketika minus point yang ngi kwa ba
habala dep setja ndon nunong penkat ndon nunong pentian ngatarai kata kala bakala pelat tosik ngin ye tresitom Piltipi bakal literacy rate mentah haka jelam ikla jongi ngila jan poi prapo persen. Bat ki khon nong kendong jongi ki nong rep ki jongi man kawe kayeng mdon syu ki khon ki bampas matrik. Uwe artel adon be ki bampas matrik. Mdei kum gajuk jongi mensua. Hak itu ki por pas matrik lada bun haka jelam ikla jongi kelong tang terus pangut. Mentah pas matrik ngong pi ke bakhendiat henriu po hajar ngut. Ka ka bangabot banong. Tong ina sim kabu lang bakini khun ki banang ki bastat ki badang ban puli. Bakin pej yu ki kot kisla. Nang tamde kita ngata. Kila ruban pej lang baki mobile. Mentah nong kendong jingi borok-borok ya perlu ke mobile. Tamalap mit ban pej ke tu YouTube. Kebakren banyu breus ko tenat. Ya kabadai hok bat bantip mkwa bantip. Kata pi kijinga. Kane ke teknologi ka bangi im mentangan ong ya pi kladon lepa hapok ka keti jongi. Tangbang ngibak laban pendon kam. Ngi na ka sorkar ngi ong sim ya kalun. Ya kasut ngin siu mangin ka sorkar. Nrei haduk mentah don tak kembah arpo persen ki basim ya kalun. Palat mendon basim le. Balai hana bating basim ram. Ting balai basim ram namar boyok mla siu. Tengi habangi sotu ya kata isu ngi ong to. Piting ban simram namar bat ngitip syai pimla ban siu ya kasut. Te pra persen, nyau persen, kendai persen perkat mapi hak bekadu ke surkar ko ngin siu mangi kasut. Siu mapi tang kebai terai. Ndai habangi ong kum taru ngong api dang bun gi bating. Balai ting. Kadau kolong kum bango ong api. Namar bangi septing ban tresitom. Nrei pinyo na kum kani ka sorkar ar hajar kat prahadu mentah. Kaba ong haba pisim lun. Ya ka interest in siu mangi. Mjudon kum kani ka lat ka kabu. Nrei nga ong ya pi kin nong rep bei. Kum kin nong yalam. To penslur. Penslur ya kin nong rep bei jongi. Namar baka juk ka bamenta kam de syuk ka juk ka bamensua. Namar syat bun bahangi ka por musyangi ong bet ka ka jia de na ka mon jong blei. Manu bom ngej blei. Tangba ong ka kentin. Ublei uyarap ukur ku. Ya kitu kibriu ki bayarap syua daladi yaladi. Lem kumtasyon no pi ublei unsu wan kat ya mo pi mo. Unsu wan set ya lem mo pi. Pi pang unwan mo pi ban nyat ye kasep ko jong pi. Nrei ublei ngong pi ukur ku. Hakanu kadur. Ya u lani yaka. Kabatrei. Minotop. Ya la ka jong kakap. Ban ngas ngodei pelat kijing ong ubak ban tidor. Yaka kamrep. Ki ong kibriu ke part time job. Yaka kamrep ki ong. Topi jaj bagi kun ki yo syuti ya syulit rep melen. Nrei nga ong pi kim sim bakadeka employment. Kata kala bakla. Kata kala bakla. Bat ka kamrep mendaki intervention ki banakaliang ko sorkar kale ki babon. Mendai syuk tang karep ka rijingri. Ka ba pinong ka fisheries department, pinong ka veterinary department, rengkat bat ka agriculture horticulture department. Kini ki department. Ki ai kalat kelenti yangi kinong rep
Wang pingi men syuat teng ngim skutu ya ka dor. Jong kini ki department. Nrei mentah. Kini ki department. Ki wan be syak snong, syak tau, syak ying, syak kasem jong pi. Balai namar bangi kwa. Ban yo I bakayo kakot hadu kinong kendong. Kalong kababit kababiang. Ngiyeng halaki jong ki kejat. Ngatrai kata kade kabangi nakasurkar. Kabangi angnut ngikwa. Ban yo I. Yaki pait ba noksok snong. Jong kejela kejongi. Ai bakane kajing rakhi kejongi. Ya kasngi kabakerpang kinong rep. Tongin yai beteng nakasnem sakasnem. Bat kombaong bak bantai dor meneng atrangin pelong hok no mdei syuk hapok sor. Tongin yahir kam senong kendong. Kenang bakitu kinong rep marjan snong, marjan tau. Kin yo I. Bakata kasngi kabakerpang ya kinong rep. Namar mdon nong rep hasor. Mdon nong rep hanya convention hall. Kinong rep kidon syatai syatang sning. Kinong rep kidon syapunusla. Kinong rep kidon syamairang. Kinong rep kidon syanongstoy. Bat kinong rep kidon syajantia hills. Bat keleng jong kejela kejongi. Next ngakwa aban ong ya kinong yalam. Sengau bahasa apa pin pelong kum ya kena kam yeslok. Bat ngin pa full force nakaliang ke department. Markam ne ke kamkai. Bangin celebrate ia kasngi kabakerpang kinong rep. Barok ke department. Kade bani simmenta. Barok ki officers. Kide bani simmenta. Bangin pa ia ke message. Kaba klany hadu kata-kata. Klem kinong rep. Kajela kam kiyo. Klem kinong rep. Kari India kam kiyo. Klem kinong rep. Kari hapurtei barok away kam kiyo. All the best ya pi hakan ikas ngi barok away. Bat kabak hadu kamangakwa ban kerpan nakaliang joko sorkar. Sim ka kenja resolution. Pa syanga. Ngan sale ikabdun kam. Ya tirjing bot bah. Ka ke resolution, ke recommendation, ke bepin pa. Ya tir sapa syanga. Kenang ba. Ya kabangi day ban le. Nakaliang jongi ke surkar. Ngidon rengkat bat pi baru.